Yes, reka nguri ngusuza kanwa nikazo mukunzi wa Chidema kudukurikira umunsi ku munsi, reka mubwire ngo uruga cyo cyo ngo twamaze gukanda subscribe ngubutsa nawe utarayikora akuyikora kugira ngo igihe cyose uzarishiraho inkuru cyangwa se ikiganiro najye bashikuba kibura mu bambere, ndetse kandi turishoho no kujya tubona 3 no mu makuru yose ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye bitambuka nga kuri Match TV none rubundi ongere nyemerere unese umwanya muto cyane turamburire hamwe sipaza makuru mashya n'ubundi namakuru komishigenda atigisi bitangaza makuru bitandukanye ni kuri amasano ubundi akomishigenda hagaruka ku makuru akomeye cyane na makuru yerekeranye n'intambara komishigenda ibera ku butaka bw'igihugu cya Kongo n'ubundi akaba ari n'intambara komishigenda ihanganisha impande zombi n'ingabo z'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cy'igihugu cya Kongo aricyo FARDC aho kugiza amagingo n'ubundi ingabo z'umutwe wa M23 zamaze kwirukanwa nabi n'ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC zifatanyije n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi ni mu bice byinshi cyane bigiye bitandukanye byari byaramaze kwigarurwa n'ingabo z'umutwe wa M23 by'umwihariko hariya muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo. Ni mu mirwano n'ubundi yazengurutse agana masa ya saa 11 za mu gitondo aho n'ubundi zingabo z'umutwe wa M23 zabashe kuba n'ubundi zakubitwa inshuro mu buryo bukomeye cyane n'izi ngabo z'igihugu cya Kongo. Ni mu mirwano ikomeye cyane n'ubundi yaje kuba yakitabazwamo n'indege za drone zo mu bwoko bwa CH4B ndetse n'indege za Sokyo 25 akaba ari zimwe mu ndege rero leta ya Kongo iherutse gushoramo akayabo k'amafaranga menshi cyane, dore ko ari indege leta ya Kongo yashoyemo agera kuri miliyari 649. Izi ndege rero zigera muri 3 n'ubundi zageze mu gihugu cya Kongo, ni indege za drone n'ubundi twabagiye ko zageze mu gihugu cya Kongo. Ni muri iki cyumweru n'ubundi aho izigera muri 3 muri 12 zari zatumijwe na leta ya Kongo n'ubundi zamaze kuba zagezwa hara muri kiriya gihugu kugira ngo zitange kugenda zikora akazi ko kurimbura uyu mutwe wa M23, ndetse bigatangazwa ko n'izindi ndege zigera muri enye za Sukhoi 25 nazo kugiza amagingo n'ubundi zamasukira hara mu gihugu cya Kongo zikaza zisanga n'ubundi indi imwe yari isanzwe iri kuri butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo, zikaba indege 5. Leta ya Kongo ifite umugambi ukomeye cyane kuba n'ubundi warimbura uyu mutwe wa M23 mu gihe kitarenze ibyumweru 2 byonyine, dore ko Kisekedi yatangaje ko kugiza amagingo yagiye ko n'ubundi yakifashisha abasirikare by'umwihariko mu gihugu cy'Ubushinwa ndetse nabo mu gihugu cy'Uburusiya muri gahunda zikomeye cyane zo kugira ngo rero n'ubundi umutwe wa M23 bashe kuba wakurwa ku buzima bwa kiriya gihugu cya Kongo. Aho Kisekedi yarahiriye ko rero mu gihe cyose umutwe wa M23 uzamara igihe kirenze ibyumweru 2 kuri ku butaka cyangwa se ukibarizwa kuri bura butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo nta kabuza no ngazemera kuba n'ubundi yakicarana n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 bakagirana ibiganiro bigamije kuba n'ubundi byashyira akadomo ku kibazo cy'umutekano mukiya cyane komeshigenda ugaragara mu burasirazuba bwa kiriya gihugu cya Kongo. Ibi byose n'ubundi komeshigenda biteza ikibazo gikomeye cyane rero aho uyu mutwe wa M23 ukomeshigenda ukubitwa inshuro mu buryo bugiye butandukanye, noneho nyuma yuko n'ubundi hana komeshigenda hoherezwa abakomando kabuhariwe by'umwihariko n'abakomando bagera ku bihumbi 2 rero baturutse ara mu gihugu cya Afrika y'Epfo. N'abakomando bivugwa ko n'ubundi batojwe mu buryo budasanzwe, dore ko banoherejwe ku ruhande rutari kumwe n'izindi ngabo n'ubundi ikigo cya Afrika y'Epfo cyoreje ziri ku ruhande rwo mu ngabo cyangwa se rwo mu tsinda ry'ingabo za SADC. Kugiza amagingo rero n'ubundi abakomando basa n'ubundi baguzwe na leta ya Kongo kugira ngo ibahuze na batayo iherutse kuba n'ubundi yakorwa Kinshasa. Ni batayo n'ubundi bivugwa ko nayo irimo abakomando kabone w'igihugu cya Kongo ngo basanzwe barimo n'abajepe barinda uwitwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Batayo n'ubundi iherutse kuba yahabwa amabwiriza n'uwitwa General Kiwewe n'usanzwe n'ubundi ari umugaba w'ingabo hariya mu gihugu cya Kongo. Aho rero byatangajwe ko rero iyi batayo nayo igiye kuba yakihuza n'abo bakomando bagera ku bihumbi 2 boherejwe n'igihugu cya Afrika y'Epfo, bityo bakaba abasirikare 5,000 n'ubundi bitezwe rero gukora ibikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye byo kurimbura uyu mutwe wa M23 kugeza amagingo ya uyu mutwe wa M23 komeshigenda utegura operation zikomeye cyane zo gufata umugego mariko n'ubundi bikazamo kidobya zikomeye cyane nyuma yuko uyu mugego mamaze kwa n'ubundi wakwirakwizwa ibitwaro biremereye cyane kandi bifite ingufu zidasanzwe zo kuba n'ubundi zarasakure. Kugeza amagingo rero uyu mutwe wa M23 komeshigenda n'ubundi gitegurwa kuba n'ubundi kigiye kuba cyabaho nyuma y'umujinya w'ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC wazamutse mu buryo budasanzwe, nuko n'ubundi ngo bagomba kuba bafata izi ndege zose z'intambara zo mu bwoko bwa drone zikabashikwa n'ubundi zajya kuminjira urufa rw'amasasu hejuru y'ibirindiro by'izi ngabo z'umutwe wa M23. Ibingibi byose bikomeshigenda bikorwa n'ubundi mu gihe iyi leta ya Kongo iri muri gahunda zikomeye cyane zo gushaka uburyo uyu mutwe wa M23 n'ubundi bakura ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo, mu gihe wo uri muri gahunda zikomeye cyane rero zo kuba n'ubundi ngo wakigarurira umujyi wa Goma nyuma yo kuyuriza muri itsinda rya AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo. Ni itsinda ryibumbiyemo imitwe nyeshyamba igiye itandukanye isanzwe n'ubundi irimo imitwe irwanya ubutegetsi bw'iki gihugu
y'igihugu cya Kongo, aho n'ubundi rero iyi mitwe igizwe n'umutwe wa M23 ho bahuye n'uwitwa Colonel Nanga wanashinze iri tsinda, aho rero uyu Colonel Nanga yanasanzwe ari muri komisiyo y'amatora y'igihugu cya Kongo ndetse yanasanzwe ari umusirikare ukomeye cyane mu ngabo z'igihugu cya Kongo, akitandukanya na leta ya Kongo rero agatangaza ko rero kugeza amagingo ya Tshisekedi atagishoboye gukora inshingano yatorewe nko kuba umukuru w'igihugu cya Kongo, ndetse akanatangaza ko kugira ngo Tshisekedi ajye ku buyobozi ngo byaciye mu nzira zitari nziza, ngo dore ko yagiranye ibiganiro cyangwa se amasezerano n'uwitwa Joseph Kabila wari usanzwe ari ku butegetsi bwa kiriya gihugu cya Kongo. Nyuma yaho rero amasezerano yagiranye n'uwitwa Joseph Kabila ngo nago uyu Tshisekedi yabashije ko ari ubundi yashyira mu bikorwa nk'uko bari babisezeranye. Ibi byose bikaba bikomeje bituma rero uwitwa Colonel Nanga nawe atangaza ko iki ari cyo kugira ngo uyu mutwe wa M23 bohoze abaturage b'ikigo cya Kongo. Bivugwa ko kugiza amagingo ya n'ubundi bakomeje kugenda bahurira n'uruva gusenya rero ku butaka bwa kiriya cya Kongo, by'umwihariko abaturage bakomeje kugenda batangaza ko rero bakomeje kugenda bahura n'ibibazo bikomeye cyane nyuma y'uko n'ubundi leta ya Kongo ikomeje kugenda iyobora cyangwa se utwa President Felix Antoine Tshisekedi akomeje kugenda ayobora ikigo cya Kongo, nyamara agakomeza kugenda anakorana n'imitwe y'inyeshyamba igiye itandukanye. N'abaturage bo mu gihugu batangaje ko bakomeje kugenda bagirirwa nabi cyane mu buryo bukomeye n'inyeshyamba zo mutwe wa FDLR wa Zarendo, ingabo z'u Burundi, mu gihe cyose n'ubundi ngo baba bamaze gukubitirwa ku rugamba n'ingabo z'umutwe wa M23. Ibyo byose bikaba byarakomeje kandi bituma uyu mutwe wa M23 nawo urahirira kuba ugomba kuba wakinjira hariya muri uriya mujyi wa Goma, maze bakabasha kuba n'ubundi bahakora ibikorwa bidasanzwe birimo ibingibi byo kuba n'ubundi bagomba kurimbura uyu mutwe wa M23 ku butaka bwa, bagomba kuba n'ubundi bakigarurira iki gihugu cya Kongo, by'umwihariko bagahirika ubutegetsi bwa President Felix Antoine Tshisekedi. Ibingibi rero n'ubundi nabyo bikomeje kandi bituma uyu Tshisekedi yumva ko n'ubundi atava ku ubutegetsi, nawe agategura rero agategura uburyo bwose bushobora kuba n'ubundi bwatuma uyu mutwe wa M23 uburizwamo mu migambi ufite yo kuba n'ubundi wahirika ubutegetsi bw'iki gihugu cya Kongo. Aho Tshisekedi rero yatangaje ko kwiza amagingwa n'ubundi yiteguye kuba n'ubundi yatanga icyo yasabwa cyose cyangwa se yakoresha ikiguzi icyo ari cyo cyose kugira ngo rero uyu mutwe wa M23 ubashe kuba n'ubundi wahashywa kurwe ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo. By'umwihariko leta ya Kongo ikaba yifuza ko rero amateka ari agomba kuba n'ubundi yakisubiramo nguko byagenze muri 2013. Uyu mutwe wa M23 bwongera gukubitwa inshuro n'ingabo z'umuryango wa SADC zikaza guhungira mu mashyamba y'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, nyamara uyu mutwe wa M23 kongera kubura imirwano guhera muri 2021, aho uyu mutwe wa M23 wagarutse mu mirwano ikomeye cyane noneho ugarukana n'imbaraga zidasanzwe z'umurengera, ari naho wakomeje kugenda rero wambura ibice bigiye bitandukanye by'izi ngabo z'igihugu cya Kongo cyangwa se by'Leta ya Kongo mu bice bigiye bitandukanye bya hariya muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko harimo rero mu duce twa Rushuru, mu duce twa Kibati ndetse na hariya na za Kirorirwe n'andi yagiye atandukanye, kugeza ubwo rero magingo y'imirwano ikomeje kugenda ibera hariya Masisi ni mu duce n'ubundi twikije umujyi wa Sake, aho tuduce twose twagiye twigarurwa n'izi ngabo z'umutwe wa M23 n'ubundi dukomeje kugenda n'ubundi turwanirwa n'ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC ngo zitwigarurire. Nako kandi uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenda ugera amajanja hariya muri Kivu y'Amajyepfo, aho mu duce kwa Murehe ndetse na hariya mu duce twa za Karungu ndetse na za Ngungu hakomeje kugenda habera isibano ry'imirwano ikomeye cyane, ikomeje kugenda ihazondikira mu masaha ya mu gitondo, n'ubundi rero icakiranya izi mande zombi n'ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC ndetse n'ingabo zo mu mutwe wa M23. Ni byinshi bikomeje ndabigarukwaho, ndetse natwe nabyo dukomeje kugenda dukurikirana 5/5. Icyo tugusaba nta kindi usibye kutwereka ko turi kumwe, ukanda subscribe anga kuri Magic TV, ukibuka no gusiga igitekerezo cyawe ngo muri comment kugira ngo tujye tubona ko ubana natwe 5/5 mu makuru yose ndetse n'ibiganiro bitandukanye bitambuka nga kuri Magic TV. Turakunda cyane.